And there is not a single day, that I know. Maybe you do. Ibitavugwa ku mpamvu muze Amerika n'Uburayi byegeka amabi ku Rwanda mu kibazo cya Kongo. Uri kuri channel ya Lightway naho ngiye wumva ndi Ishimwe Joseph. Ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bikomeje kugaragaza uburyo ibihugu bimwe byo mu Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisa n'ibidashaka ko umuti w'ikibazo uboneka. Umunsi ku wundi amatangazo y'urudaca avuga ko imirwano ikwiye guhagarara nta siba, Amerika iyashyira hanze ishishikaye, ariko igitangaje ni ibiba biyakubiyemo n'uruhande rwayo mu kibazo. Iki kibazo cyageze aho mu mboni ya Amerika u Rwanda rujya mu gatebo kamwe na M23, FDLR na RDC ubwayo. Ibyo ubwabyo biba ihurizo ry'uburyo ikibazo cyakemukamo mu buryo burambye, kuko ufashe umunyu n'umucanga ukavanga ntubasha gutandukanya byombi, bisaba ko ushyiramo amazi, kimwe kikayonga ikindi kigasigara. Aho bigoranira nuko u Rwanda rugaragaza ibibazo rufite, Amerika n'Uburayi bikigira ntibindeba, ahubwo bakarutwerera amabi yose. Muri iyi nkuru turagaruka ku mvano ya byose, uburyo biri mu mugambi mugari wa Amerika n'ibihugu bikorera mu kwaha kwabyo. Turanakomoza ku mpamvu ibi bihugu bidateze guhinduka vuba aha. Zahabu niyo ntandaro. Ibintu bitangira kwivanga ntabwo byatewe n'intambara ya M23, ahubwo byaturutse ku mikoranire y'u Rwanda na RDC mu mboni za Amerika ndetse n'ibihugu by'abanyaburayi bisa n'ibikorera mu kwaha kwa Amerika. Yari igamije gufungura amaso no kugeza iki gihugu cy'igituranyi ku iterambere rirambye, byari no kugira inyungu akarere kose k'ibiyaga bigari. Amasezerano yasinywe n'abaminisitiri b'inganda ku mpande zombi kuwa 26 Kamena 2022 yashegeshe ibi bihugu mu buryo bukomeye, najyanye no gutunganya amabuye y'agaciro. U Rwanda rwari rwumvikanye na Kongo ko ibihugu byombi bigiye gufatanya mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro buciye mu mucyo. Amabuye y'agaciro yagombaga kujya acukurwa muri Kongo akoherezwa mu Rwanda agatunganywa mbere yo koherezwa ku isoko mpuzamahanga. Byari ibintu byiza kuri Kongo, ni nabwo buryo bwonyine yari kubona inyungu ifatika ugeranije n'andi masezerano iki gihugu gifitanye n'ibindi bihugu. Kenshi usanga agamije gusiga Kongo amaramasa. Umuvugizi w'ibiro bya perezida muri Kongo, Tina Salam, hashize iminsi mike amasezerano asinywe, n'umwe mu bumvikanishaga akamaro kayo mu itangazamakuru mpuzamahanga. Yigeze kubwira Radio Canada ati, hazabaho ugufatanya hagati y'ibi bihugu bibiri, aho bizagenzura urugendo rwose kuva mu gucukura bizakorwa na Sakima kugeza mu gutunganya bizakorwa na Dita SA. Iyo Sakima ni sosiyete yo muri Kongo, mu gihe Dita ari yo mu Rwanda. Gahunda yari uko hakurwaho uburyo bwose bwatuma zahabu ikomeza kujya mu maboko y'imitwe yitwaje intwaro ikoresha amafaranga yavuye muri ayo mabuye mu guteza umutekano muke. Indi gahunda yari iyo kongera inyungu ikomoka ku mabuye y'agaciro ya Kongo binyuze mu mikoranire ifitiye inyungu yo n'u Rwanda. Inyungu u Rwanda rwari kujya rubona na gatonyanga kuri Amerika n'ibyo bihugu bindi, ariko politike yabyo niyemera ko habaho imikoranire nk'iyo hagati y'ibihugu nk'ibi bya Afurika. Impamvu nuko ubwo bucuruzi buciye mu mucyo bwari kurangira bugiriye akamaro gakomeye Kongo, kuko ubusanzwe ntacyo ikura mu mabuye itunze. Leta ya Kongo yigeze kugwa muri uwo mutego mu myaka yo hambere. Ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF na banki y'isi byagiriye inama ubuyobozi bwa Kongo yo kugurisha ibirombe byayo, ngo kuko nta bushobozi ifite bwo kubicukura. Abahanga basobanura ko IMF na banki y'isi ari intwaro zikomeye zifashishwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanyaburayi mu kugenzura no gupyinagaza ubukungu bw'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ibirombe byinshi byagiye mu maboko y'abanyaburayi n'abanyamerika ndetse n'Ubushinwa. Hagati ya 2010 na 2020 ibigo bifite mu maboko ibirombe by'amabuye y'agaciro muri Kongo byinjije miliyari 35 z'amadolari ya Amerika. Nyamara amafaranga ya komisiyo byishyuye Jekamain, ikigo cya Leta ya Kongo gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ni miliyoni 564 z'amadolari gusa. Bivuze ko Leta ya Kongo yinjiza mu isanduku yayo 1.6% gusa by'agaciro kaba kakuwe mu mabuye y'agaciro ayicukurwamo. Nta kumiro.
Albert Yuma Milimbi wigeze kumara imyaka irenga 10 ayobora icyo kigo cya leta gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Gécamines yigeze kuvuga ati, baratubwiraga ngo leta ya Kongo nta bushobozi mwe mugifite bwo guteza imbere no gukomeza gucukura amabuye yanyu y'agaciro. Turabagira inama yo kubiharira abafatanyabikorwa b'abanyamahanga babizobereyemo kandi bafite ubushobozi. Bazabikora neza kubarusha. Ni ikosa rikomeye twakoze tutari dukwiriye gukora. Bivuze ngo abanyaburayi n'abanyamerika icyo bakoze nuko nubwo Kongo ifite amabuye y'agaciro itazigera na rimwe igira icyo iyakuramo, ahubwo izakiza abandi. Ntabwo ibyo bihugu byari kwishimira ko u Rwanda rugirana na Kongo amasezerano abyara inyungu, kuko yari kuba anyuranije n'amahame bigenderaho agamije kugumisha Afurika ku mavi no mu butindi. Uwagerageje wese kunyuranya n'aya mahame agamije kugumisha Afurika mu bukene, iteka arebwa ikijisho kandi agategwa imitego iburyo n'ibumoso. Amasezerano u Rwanda rwasinyanye na Kongo ajyanye no gucukura amabuye y'agaciro yabaye intandaro y'ibibazo. Ayo masezerano yari gukura Kongo mu mwijima w'icuraburindi. Amasezerano y'u Rwanda na Kongo yari gutanga umusaruro uhabanye n'ibyo abanyaburayi n'abanyamerika bashaka muri politike yabo muri Afurika, kuko badashaka kubona uyu mugabane wajijutse byatuma winjira ku murongo w'iterambere rirambye. Perezida Kagame ubwe yari Goma yahavuye yemereye abaturage basenyewe n'ikirunga cya Nyiragongo ko agiye kububakira umudugudu w'icyitegererezo wagombaga kubakwa na sosiyete zo mu Rwanda mu mezi 6. Ndetse itsinda ry'intumwa za Tshisekedi zahise zigera mu Rwanda zireba umudugudu wo mu Kinigi uko uteye. Abazi neza iby'uwo mushinga basobanura ko u Rwanda rwari rwemeye kubaka umudugudu ugezweho urusha Nili mu Rwanda. Abasesenguzi basanga iyo yari kuba intambwe imwe y'urugendo rurerure rw'imikoranire hagati y'u Rwanda na Kongo, kuko byarimo biganisha ku mikoranire mu birebana no kubaka ibikorwa remezo nk'imihanda n'ibindi muri Kongo. Umwe mu basesenguzi usobanukiwe neza iby'iki kibazo yagize ati, abanyaburayi na Amerika baravuze bati u Rwanda ruraza gushaka uko ibi bintu bikunda Kongo itangire kubona inyungu mu buryo bugaragara, banabanduze ikintu cy'iterambere. Umudugudu wari kubasogongeza ku byiza. Kagame yashoboraga kubabwira ati, reka ducukure amabuye ariko ku nyungu zanyu turi bugabaneho gato, tugakoreshe mu bikorwa remezo byanyu, twe tuzajya tubaha imfunguzo z'ibikorwa remezo byanyu, mutwereke sosiyete zanyu, dukorane tubigereho dufatanyije. Uwahoze ari umujyanama wa Tshisekedi Fortuna Biserere yaciye amarenga ku cyo Kongo yifuzaga ku Rwanda. Yavuze ko Tshisekedi yigeze gusaba Kagame kumufungurira imiryango akamuhuza n'abantu bagira uruhare mu bikorwa biteza imbere igihugu cye, icyo yise ko u Rwanda rufite Canet d'adresse. Umusesenguzi ati, washoboraga gusanga u Rwanda ruzanye nka sosiyete y'Abashinwa ikajya gukora umuhanda wo muri Kongo, ariko ugasanga na sosiyete zo muri Kongo hamwe n'izo mu Rwanda zifitemo akazi. Byose ugasanga byakozwe mu buryo buzira kunyereza amafaranga nk'uko bigenda mu Rwanda. Iyi niyo yari inyungu ikomeye y'iriya mikoranire. U Rwanda rwari gufasha Kongo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro rukayatunganya, rwarangiza rugafasha iki gihugu gushaka umuguzi, inyungu nini ikajya kuri Kongo, rwo rugahabwa komisiyo y'akazi rwakoze. Iyi mikoranire yari kujijura Kongo igatangira kubona inyungu itabonye mu myaka hafi ya yose. Yari no gushyira umucyo mu buryo ibintu bikorwa bitandukanye nuko amabuye y'agaciro asanzwe anyerezwa muri iki gihugu. Hagati ya 2010 na 2020 Gécamines yabashije kwinjiza miliyari 2 z'amadolari, ariko miliyari 1.5 z'amadolari yakoreshejwe mu kwishyura uduhimbazamusyi na misiyo z'abakozi. Ni mu gihe hari miliyoni 400 z'amadolari yaburiwe irengero, kandi inyandiko zigaragaza ko ako kayabo kinjiye muri konti za Gécamines. Albert Yuma yigeze kuvuga ko amahanga yatanze ibirombe bya Kongo nk'ingwate, ati, ibyo bigo by'amahanga byafashe ibirombe byacu bajya kubitangamo ingwate muri banki y'amahanga, bajya gufata inguzanyo aho bazana amafaranga yabo nk'uko bari babidusezeranyije. Ni amafaranga bafata ku nyungu igera ku 10%, mu gihe twari tuzi ko bitazarenga inyungu ya 2 cyangwa 3%.
bivuze ko amafaranga ava mu mabuye y'agaciro amenshi ashirira mu mifuka y'abanyamahanga, Kongo igasigarana utuvungukira. Amerika yiyemeje kwirengagiza inenge ziri mu butegetsi bwa Tshisekedi, ireba ijisho u Rwanda. Kuki abanyaburayi n'abanyamerika barwanya iterambere rya Afurika bivuye inyuma? Ibihugu by'Uburayi na Amerika ntibishaka na rimwe kubona ibihugu nk'u Rwanda bimaze guca akenge bikongeza uwo mwera ku bandi. Kujijuka kwa Afurika n'ibihugu nk'u Rwanda kuri bo gushobora gutuma ibihugu byinshi bikerebuka, hanyuma bigatangira kwipakurura ingoyi imaze imyaka. Impamvu inganururo: mu 2050 umuntu umwe ku isi muri 4 azaba ari umunyafurika. Uko kuzamuka kw'abaturage ntibiri ku nyungu z'abanyaburayi n'abanyamerika, kandi ni ibintu biri kuba mu gihe gito cyane. Muri uwo mwaka ibihugu 26 bya Afurika bizakuba kabiri umubare w'abaturage babyo. Uyu mugabane uzaba ubuturo bw'abantu nibura 25% by'abatuye isi, ugeranije n'10% yari ifite mu 1950. Maginga ya 40% by'abanyafurika ni abana bari munsi y'imyaka 14, ndetse mu bihugu byinshi by'uyu mugabane umubare munini w'abaturage babyo ni abari munsi y'imyaka 20. Umwanditsi Edward mu gitabo Youthquake: Why African Demography Should Matter to the World yagarutse ku mpamvu ubwiyongere bw'abaturage muri Afurika buzagira ingaruka ku isi yose muri rusange, haba mu bucuruzi n'ibindi. Ati: ni igihe cyo kongera gutekereza uko dufata uyu mugabane. Mu 1900 Uburayi bwari bufite abaturage benshi kurusha Afurika, kuko icyo gihe bari miliyoni 408, mu gihe Afurika yari ifite miliyoni 133. Mu 2021 abaturage ba Afurika bari miliyari 1.3, bituma uba umugabane wa kabiri utuwe cyane ku isi nyuma ya Aziya. Ni mu gihe mu 2021 Uburayi bwari bufite abaturage miliyoni 747. Uko kwiyongera kw'abaturage b'Abanyafurika biri kujyana n'uko abirabura bari gukwira hose ku isi, kandi hamwe na hamwe abamaze kugira uko bigenza bagaruka guteza imbere ku ivuko. Mu bihugu byose byateye imbere 20% by'abaturage babyo bari hejuru y'imyaka 60, kandi uko imyaka izagenda ijya mbere ni nako bazakomeza kuba, kuko ngo mu 2060 uwo mubare uzaba uri kuri 32%. Byumvikane ko abarya badakoze bazaba ari benshi. Mu gihe bimeze bityo, Afurika yo ni umugabane w'abantu babyara cyane, ufite urubyiruko rwinshi, kuko hejuru ya 60% bari munsi y'imyaka 30, bitandukanye n'abageze mu zabukuru b'i Burayi na Amerika. Maginga ya umutungo mbumbe wa Afurika ubarirwa muri miliyari 3.1 cy'amadolari ya Amerika, ndetse byitezwe ko mu 2050 uzaba ugeze kuri miliyari 29 by'amadolari ya Amerika. Muri icyo gihe Amerika ntizaba ari igihugu cya mbere gikize ku isi, ahubwo izaba ari iya gatatu ikurikiye Ubushinwa n'Ubuhinde. Mu gihe ubukungu bw'ibihugu bine bikomeye by'Uburayi, Ubudage, Uburusiya n'Ubwongereza n'Ubufaransa, bwakomeza kuzamuka ku gipimo cya 1.5 nibura ku mwaka, umusaruro mbumbe w'Uburayi waba uri miliyari 25.8 mu mwaka wa 2050. Umusesenguzi ati: Afurika ifite abantu benshi bashaka gukira. Abanyaburayi n'Abanyamerika bo rero iyo bakora igenamigambi bahita bavuga bati: umugabane ufite amabuye y'agaciro menshi, ufite abaturage benshi, bajye kuri uyu murongo muri ubu buryo batarengaho kandi ari bo twanyunyuzaga. Urugero nka Kongo biragoye ko yava mu bibazo irimo, kuko iterambere ryayo ryacecekesha ibihugu byinshi nk'Ubufaransa, kuko butabasha kuba bufungura udushumi tw'inkweto twayo. Nk'urugomero rwa Inga muri Kongo rufite ubushobozi bwo kuba rwatanga umuriro mwinshi kurusha izindi zose ku isi, ungana na megawati 40,000. Urunini ku isi ni 3 Gorges rwo mu Bushinwa rutanga megawati 22,500. Iki gihugu gifite umutungo ubarirwa muri miliyari 20 by'amadolari mu butaka gusa, aho ntushyizemo imbaho, ubukerarugendo n'ibindi. Ayo mabuye abyajwe umusaruro yakenura Kongo burundu, ku buryo yahita yegera Amerika mu ngano y'umusaruro mbumbe. Kongo nzima yatuma urujya n'uruza rworoha kuri uyu mugabane, kuko yafungurira amarembo ibihugu byinshi uhereye ku 9 biyikikije. Byatuma nk'ibintu bikorerwa muri Angola byambuka byoroshye bijya muri Cameroon,
Gabo, Chad n'ahandi. Iki gihugu kidatekanye gitera ibibazo mu karere muri rusange, kikanabitera ibindi ku isi muri rusange. Niyo mpamvu abayiriraho badateze na rimwe kwemera ko iva muri icyo kinya imazemo imyaka. Mu kubigeraho bashaka urwitwazo bakoresha, u Rwanda rukazamo hagati aho barugaragaza ko ari rwo muzi w'ibibazo. Umusesenguzi ati niyo mpamvu u Rwanda rusinyana amasezerano na Kongo bo bagahita bareba icyo avuze. Bahise babona ko kubera uburyo u Rwanda ruri ku murongo ruraza gutuma ibikubiye mu masezerano bigerwaho, ibyo bitume Kongo ikanguka. Ibibazo by'umutwe wa M23 byegetswe ku Rwanda, amahanga yirengagiza umuzi wabyo. Umugambi wo gupyinagaza Afurika wacuzwe mu 1963. Ibikorwa bya Amerika tubona uyu munsi birimo amacenga, imitego n'ibindi si ibintu bya none, ahubwo bimaze imyaka myinshi. Hari umugambi mugari utajya uvugwa wacuzwe, uranozwa kandi uhabwa umugisha. Mu 1974 Henry Kissinger wahoze ari umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Amerika yakoze raporo uyu munsi warebamo ukabona ibisubizo kuri byinshi mu bibazo wibaza. Iyo raporo yitwa National Security Study Memorandum 200, bakunze kuyita NSSM 200. Ku wa 10 Ukuboza 1974, Kissinger yamurikiye iyo raporo Perezida Richard Nixon. Umutwe wayo ugira uti Implication of Worldwide Population Growth for US Security and Overseas Interest. Ugenekereje mu Kinyarwanda wavuga ko ari ingaruka z'ubwiyongere bw'abaturage ku isi ku mutekano wa Amerika n'inyungu zayo hirya no hino. Raporo ifite page 123, uyisomye wakumva rwose ari ivanjiri nziza yubaka, ariko iyo ufashe umwanya wo kuyisesengura neza ubasha kubona neza icyo Amerika yifuriza ibi bihugu biri mu nzira y'amajyambere, ndetse ukanabasha kumenya impamvu iki gihugu cyitwara uko cyitwara mu ruhando mpuzamahanga. Iyo raporo niyo igenderwaho muri politike ya Amerika mpuzamahanga guhera mu 1975. Ugerageje gusobanura muri make ibikubiye muri izo page 123, mu magambo make icyo igamije nuko kugira ngo Amerika ikomeze kuba igihugu gikize, ibihugu bikennye bigomba gukomeza gukena. Muri iyo raporo Kissinger agaragaza ko abaturage bo mu bihugu bikennye n'ibiri mu nzira y'amajyambere uko bakomeza kugira umubare munini w'abaturage ari imbogamizi ikomeye kuri Amerika. Raporo irakomeza ikavuga noneho byeruye kuri Afurika. Hari aho iyi raporo igaragaza ko ibihugu bya Afurika bizakomeza kuzamuka mu mubare w'abaturage, ibyo bikajyana n'uko umubare w'imfu wo uzagabanuka. Gusa ikigaragaza ko bifite amahirwe akomeye kuko bifite umutungo kamere uzabifasha guhangana n'ubwo bwiyongere bw'abaturage. Ibyo Amerika yavugaga mu 1970 kuri Nigeria na Misiri ko bizakomeza kugira abaturage benshi, ni nako byaje kugenda. Byarakomeje kandi umutungo kamere w'ibyo bihugu utuma ubukungu bwabyo buzamuka. Ibyo Amerika ibibonamo ikibazo gikomeye. Naho Amerika yahereye ishyira imbaraga muri gahunda zo gutera inkunga ibikorwa byo kuboneza urubyaro, igera no kuri politike yayo igendanye no gushyingira abaryamana bahuje ibitsina. Ni raporo isobanurwa ukwinshi kugeza naho impuguke ziyibonamo ko ariyo Amerika ishingiraho ishyigikira abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu bihugu itibonamo, cyangwa se igateza akaduruvayo mu bihugu bitari ku murongo wayo wo kugirwa ingaruzwa muheto. Iyi raporo igena imirongo migari irimo guhwika ibihugu bimwe na bimwe, ku buryo nka Kongo ibwirwa ko ibibazo ifite ari u Rwanda, ko ikwiriye kurwishyiramo. Mu gihe irangariye muri ibyo, abinkwakuze bakaba bacukura amabuye y'agaciro bashishikaye, ariko bitari mu nyungu za Kongo. Mu 1995 Ubushinwa bwari ubwa 8 bukize cyane ku isi. Amerika ntiyabufataga nk'igihugu bahangana. Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zimaze gusenyuka, Amerika yatangiye gushyiraho imirongo isi igenderaho kuko nta kindi gihugu cyari gihari bihanganye. Magingaya ibintu bitangiye guhinduka. Ibihugu bikomeye nk'Ubushinwa bitangiye nabyo gushyiraho amahame isi igenderaho. Ibyo Amerika ntibishaka kuko ayo mahame ari guhumura Afurika. Inzobere mu bukungu John Mearsheimer abisobanura ati:
Amerika mu bihe byashize yashyizeho amabwiriza y'isi inagenga uko akurikizwa. Yabaye umupolisi, umucamanza n'ibindi byose. Niko Amerika yari iri. Mbere hariho amabwiriza y'Abasoviete n'Abanyamerika. Intambara y'ubutita irangiye, Amerika ishyiraho amabwiriza yayo. Marsheimer asobanura uko Ubushinwa bukomeje gukura mu bukungu, binajyana no kutishimira umurongo wa Amerika, nabwo bugatangira gushyiraho ayabwo. Ati, bashyizeho AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank, bashyizeho imishinga ya Belt and Road Initiative igamije gutera inkunga ibihugu birenga 150 bikennye n'iyindi. Abahanga bavuga ko muri iki gihe Amerika iri mu mayira abiri, aho ifite ubwoba ko ubuhangange bwayo buzakomeza kuyica mu ntoki, ari nayo mpamvu ikomeje gahunda zo gupyinagaza umugabane wa Afurika, ari nako ikomeza gutega imitego inyuranye Ubushinwa kubw'umuvuduko bufite mu iterambere. Gushaka guheza hasi ibihugu binyuranye ku isi, cyane cyane ibikungahaye ku mutungo kamere, ni nabyo byatumye Amerika yitambika Irani ikoresheje ibihano simusiga, ibyinagaza Venezuela, isenya itanzitse Libya na Syria. Ibi bihugu byose bihuriye ku gukungahara k'umutungo kamere, na Kongo rero ikomeje kugerwa muri ako kebo nk'ak'ibyo bihugu tuvuze haruguru. Isi ya none ariko irasa n'iri mu rugendo rugana mu kwigobotora iyi ngoyi. Uyu niwe murongo u Rwanda ndetse na bimwe mu bihugu bya Afurika byafashe. Icyizere cy'uko uyu mwera uzakwira hose ukanagera muri Kongo, kuri ubu kiragerwa ku mashyi. Turabashimira ko mwakurikiranye iyi video. Wakora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ubona izindi video nk'izi. Twandikire muri comment wowe uko ubibona. Wabikunze wakora like. Ndi Ishimwe Joseph, murakoze, dusubira ubutaha.